wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup doa ya Bu. Bu, belum sampai jam 2 kuat, jam 3 sampai subuh kuat Bu. Dan saya mau pulang. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil gawiyyi sultanu al-wadihil burhan wal mabsuti fi wujudi karamahu wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan segenap para alim ulama, para asatid, sahibul majlis, Ziyadatul Musbik, Ustaz Musbik Amrullah, waduh hubu tadi, beserta abinya, orang tua beliau Sayyidil Walid Ustaz Abu Bakar, dan juga ada Ustaz Nahrawi, Ustaz Ramdan Al-Jawi, Habib Syekh Al-Hasni, ada Ustaz Reza, Ustaz Ahmad Zayadi, ada Qori Internasional yang suaranya sampai ke dalam surga, Amin. Ustadz Kancil ya, yang kecil suaranya indah ya Bu. Ya Bu, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dan banyak para asatid lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Udah berhubung malam, kita ngebut aja dah. Ketika Nabi mau naik ke atas mimbar selesai sholat Idul Fitri, Nabi didatengin sama malaikat Jibril. Bu, kenal malaikat Jibril? Bu,